Ngitshela la ingoma nayo ngibibhendi yasezulwini. Hlabela la ingoma lethi Hosana. Ngiba ngasatshela. With the Spirit of God, I can see David, I can see Abraham, I can see the angels. Baba Bear, and my microphones, Baba J, all the instruments that you can think of. That's Hosanna to the highest. He is coming back, Brother Lord. I'm telling you, He is coming back. We are moving. Uma 126 usuka kala verse 1 uthi lokubani sajabula safa sasesatela nasipuma Siyoni siya Jerusalem uthi sahlabela tingoma tenjabulo sajabula safa Hosanna to the highest. Let me tell you something, you cannot feel the joy if you know you don't want to usher yourself into His presence. Matthew chapter 23 verse 1 kubekiswa ngelukhula. Kuthiwa kunengoza leyafika hlanyela emabele. Wase kufika lo mubi wahlanyela lukhula. Uma Jesu sayichaza lenzaba uthi lensimi bangama lembuso. Bese kuthi ke lolukhula bantu labangamkhombi uNkulunkulu. Lokusho ukuthi ebandleni ukuthi abakhona abantu bembuso. Bese kuba nebantwana bembuso webumnyama. Akumakuhluphi lokho kukhona nebantu labangathi abayiva lento. Lukhula lolo akusiko kwakho kulizipho. Hallelujah. Ake ngikutshele na yonke into loyendako na uthimisele kuyekhaya itaba le challenge. Now ufuna uqala kulima ibhizinisi yengathi utawufika sathana hlangene kungathi uthafuna ukuphumelela. Press on. Now ufuna uqala noma abe ngiphi ibhizinisi as a child of God nothembekile. Ngisho nanga lo wangena wangena eSiyoni wahlabela ingoma. Utaba attend. So ke kuthi lo tawungena esulwini angala athekheke. Abenza kahle. Ungena esulwini baba. Ithi noma bathi baba uthi thume nje sowunekhazi. Hayikhona. Tawuhlaselela. Uzokuthi nasiphuma la uyophila njalo. Mangiphuma mina ngiqhubeka nelive. Dot 24/7. Uthi mawamele ngusumele la. Uthi angimtshele nini lengisizisiwe. Uthi emakhaya ngidlane ihlobo lethi akasiziswe. Misali ukuthi tshela letinye izinto letimfihlo nababulala. Uthi mawamele la ngiziphila. Ngoba na ukhuluma lezinto ukhuluma sifana kaloko. Na ukafike nje umfundisi uthini umzonda ngisanalabantu. Because labantu abayathi lento. Muwe lokufanele ukwaphila. Abone uthi uhlabele nebantu baze babone ibi nalo lohlala nabo baze babone uhambisa kwakhe hayi ukukhulumisa kwakhe riba kamongo kosuka ribro teke bodo stelele pila hayi ukukhuluma make masibeka pila uthi uhlabele nebantu babone uhambisa kwakhe hayi ukukhuluma kulula kushumayela ngesingisi bathi talk is very pila. Pila impilo sekhaya ngalesibili buyala ngalesine buyala ngesonto buyala phila angithi nesuka lesitsheni ngabo lesibili sila ngiseba kaphili kahle physical but hayikhona ngiyayifuna lento wena uphila usesala awunansimbi la lento ngokundenami but uyahlala nje ubuke TV kathi ukathe kuze uNkulunkulu akwendele into lezinkulu. The TV lo ibukeka kugcwele emadimoni. Akangeni kuwe kuphela ngene nabo bangaba. Angene Beyonce angene emashampiyana ajayive babona wena nje ulikhona. But nensolo ukathe kusinela lapha uthi uthandwa. Wewe uklabe kuthindile ingomo. Khabele kaNkulunkulu. Mawufuthi mawubona 37 kusuka bathi asihlabele ingoma. Injabulo kathi sekuthunjwe singayihlabela kanjani? Simehlabela kanjani bro?
Now it's so fresh, man. Yeah. That's the color. That's the color, man. That's the color. Oh, yes. So when you have a child, you have a car, it's a fish on it. Have a child, you have a bulana, you never get it. Pila. Pila like you. Oh, yes. Pila. Come is a child. Oh, Jesus. Come back to that, never get something like. But now come child, it's going to go away to look at. Something what is big what la madimon ended ukuthi attack njengoba ngihlala njalo ngiyindoda yebo attack kwami elingabuthanza lo ungangiveli ubuhlungu ufuna la attack ngiyababika kakhulu because unkulu lo ngala attack Hallelujah. nangisinza lo ngiyahlaseleka nangisinza lo kusho imoto kusho everything ngiyithinta ngiyahlaseleka umhlanyeli isitha safuye sabalo wena uyinsimi yasinakazi so katsa kusathatha mhlanyela lo umsakuzama kulusiphuna lolukhulu phila lempilo lenjabulisa lomnikati wesivini usivini wena umfundisi basilela ukuthathaphi lo ukuthatha kunanga umfatwa nabodi lo wagcina thethwe uDavide ngiyamkhumbula ukuthi ngibanga lapha ngibanga lapha wathatha umfatwa nabodi ngiyamathi nami ngiyamathi but kunale lo mfati lo indoda yakhe beyisibheva ayisithwala ngibani igama lomfana bani ngapi ke akusuya ke ngibani mfatwa nabodi lo wadwala Davide anemadoda alambile omile kanti unako konke yena abike mina ukuthi ngiyalifunza live yabazalwane ungagazi ukuthi utawukhuluma into lethi inkulumo lifunzi live ungagazi ukuthi udawena into lethi inkulumo ungathandazi uyathandazwa akabhazwa akulokuthi nje nibe ngokhisha ibhani anithandazi kaze ukuthi ndawena kuyakhulunywa lana babe na ucela kucathulo uyababa uyamani kamngena nje unjalo uNkulunkulu uva ngane nkinga lephethe ukuthi ufuna ukungena njani uva ngane manje eva lahlaba ukuthi namhlanje nothandaza ngesizwe nalesithi sibanda uthandaza ngethili ngoba sathane akativa dilini it is a heavenly language uyaphimula kumele tufundziswe edwana na utawuhlole majaha mange nyonto lovusela amajayeni ukuthi awubuya nelukhwekhwe ngoba ahlete lukhwekhwe funa ubhande kanti ukhona la ngaphansi nje wetha ikhathola la na uvela kubo basinangu lo bakuqise ketshwana kuqise lugwayi because the glory of God will shine upon you just like Moses never mind Moses usumntwana baba but never nesikhathi kodwa noNkulunkulu ethabeni nakabuya kapheke but Moses hayi ngeke ukhona sonke bakithi siyakimbonya abe kunasiko labantu mele bathi imbonya lethono bethi ikhame Moses msasonke bakithi you are holy like your God ngoba kuthiwa be holy because the one who has called you is holy which also now you can be holy akusiko kwalo sekeleni kwakho it is your decision yakho as a child of God which I don't want to live a holy life. You decide not to live a holy life. You decide you train yourself. And utawubuka lesilo nayo la spiritual as a war. Ayivumele inkinga lesigaba usifika isihlisi. Uyathuzeleka ukubulala, uyakutraina. Njengoba nje ngathi ngalayelwa, ngiyasengicalile nyalo. Tholo bengisechaneni. Na ufunza iphepha nabe labafunza uphepha kuma sports bayangikhanza lapho njalo privi kusponsor ngisho imali lenda nginikwa uNkulunkulu ngiyakuthi ukuthi le mali nothi ngiyifake lapho la begalova wena uthi ngifuna kuba mama ukhona la kusebenzisa ubajikele khona esiswini njengetshwala ngathi ngiyabonga Nkosi angaqini kusponsor igalova kusponsor usho nesinuka khona bebayezambia bebasponsor nginikwa nguye le mali uNkulunkulu nawe ngakunika nangathi misiyena nokuthi ungabusiseki nyalo
ula uhleki khona lapha ekhatsi ehlathini akawathi ukuthi wena la kunemandla wena njalo khethiwe babhaca emamedia atawudla everything that you have. That's why you sebenzela emuva because awufuni kuvela ukuthi Lord here am I, use me, I'm available. Never going to be available for God to use you. Start by reading the word of God. Prayer. Mase kusena mvuka umbhaze enkulunkulu bese uqhubekana 9 hours wakho wethi donke lethinga bese unasolala ngo8:30 utawulala ngakhona to 9 hayi ngakhona to 9 utawulala nga25 to 9 izolala yabo umsindikela amen kana zolo ukaba bathi mona kuyelele awukaba utawuphanse ufe ungafika isikhathi bazolo mzana ukubambelele read the word of God and pray. When you wake up, pray. Mama be wake up usimpilo yakho ine stress ebusuku, pray. Uyavusa ngamabombo ukuthi pray. Now papa mafuthi kuthiwe funza unikwe live njengamake nyoni yamba uthi udla Genesis. Nebe umlandeli lutho mina. La sine stapchela lokhu la kakhulu la. Kusho ukuthi uvalile la. Le ncwadi lena iyakwenda ukuthi la uyekele ukwenguvo yakhe. Chethi kumele thibu. Mawuqala kuyifunza ngathi ayifunze qhubeka. Ifunze kayiba so understand njenga Jeremiah. Uthi yaqala yababa. But ngane yakuyifaka isikhathi ayiviki inokotela. Uthi Jeremiah hey yenkosi wami yena ngayena. Lento lomnyeke ngayo seyinto angasathuli. Kwamenda ukuthi noma sashumela 14 years bangaphendvuki but waqhubeka. Apostle Paul washumayela Athens eThessalonike washumayela 2 years wangayekela le ncwadi wayenda le ncwadi lena niyo lewena ungaphelele endleleni lokuphelele endleleni awuyiki le ncwadi Joshua iyithele ncwadi wayinda utakhona kwenda konke lokubhalela kuwo lokuthi sibe magibogiko njengenyoka ayidliwa le ncwadi isibuko le ncwadi lokukela imithandazo 24/7 ukukela nabaprofeti bemanga ayidliwa le ncwadi Jonah 1 verse 12 bonke labamamukele egameni wabapha emanga labanga futhi akhona nakufunza le ncwadi uthi siva kuphelela namandla ufunze nini le ncwadi owapha amandla those who are weary he gives them power. Isaiah chapter 40 kusho njalo sithi sizwa nethimbo Tia wakubatela kodwa labamathemba uthole amandla lamasha usibatha usibangijima bagijime njengokuthi bangakhathana ukukhathana lokawukazi ungakona ukugijima kahle ungakona ukugijima kanathi njengoba sinatha nje zilamonqe lesivusha unyamala uqabanga sijabane sakho le uqabanga abafana batakudalisa abantwana busapasapha ubuyela nithi utocela utasikhaza solo sina ila sikole kube kumnaya hayi ukuthi abasoni nabasikapha but sibanjwe kule ncwadi lemthetho wayo sela kusavalela lo zimbi haleluya nomungetha nabantu bakho bang8 ubakele ibongo but wafika la awusanda ukuthatha waka9 waka9 kaba wemshaya ngoba kubendeki kubantu kuyebendeki uthi-ke manje uthi-ke Paul encwadini yabaseGalatia 3 uthi-ke nasesikhululekile inkosi yasikhululela lokhu ukuthi nasesikhululekile sibe nabakhululeke baba uthi sineke lokukhululeka kwethu ngoba lokhu kube siviko sekwenta lokubi nazi le ncwadi le ukuyidle kude kunekho kule ncwadi. If you want to grow in the Lord, read the word, pray, fast, attend church, nikela bangcelile kaVusi ngiyaqala ngiyacela umthandazo wena basi ngiyofunza basingabaleke basi ngiyofundisa ngekunike abazange bangibe ukunikela mina ngikhuluma ngehlaba nenkakha njengoba ngihlala ngiyivi but kule viki 4 days wahamba so ngabona 3 ebusuku umsebenzi wababa ngiyawuthanda ngona ngone nawo angisebenzi ngaye nga2007 2008 angifuni ikasha ngifuni ikasha wonke ngiyona nethi ufuna utinikele kunethinto lakaphanza ngokutenda leyophila ngato mhlambe bothengisa insabo noma bothengisa umthombothi uyabuyelelisa empilweni ebhizinisini ngiwe kathathu
bengitshela mkhwanazi ngawa nga-2003 aphindze ngawa nga-2005-6 bangidla aphindze ngawa kanti kuyawiwe ebhizinisini uNkulunkulu ngeke kukholo wakutshela ukuthi nasewuwile ungazami ukuyisela noma kubuyela wende lokho okwenda ithole because uNkulunkulu ufuna wende lokunye. Amen. Sabonga Jesu. So nakuwa le bhizinisini ungesabi ukuthi hayi uNkulunkulu kwala funa ukuvela ngalokungcono. Yeah. Funa ukumnika into lethanela ukuthi ukhona ukumkhonda. Angathi ngikhulume lana angathi ngikhulume phathi kunesizathu and nangabe ufuna ukudileya impumelelo yakho funa ukuyela kunayinto lelo uyiphidona lebela ngayibusi azame a-endorse isignature yakhe khona uNkulunkulu and ititroke tishaya abantu labafuna ukuyela baphila impilo le uNkulunkulu sakhe ayivalile wavula lelisha page. So I don't want to lose any of you. Ngikuthi ngiphila kanje kulomnyaka lophelile ngiphila kanje kulomnyaka lo kwendekeleni Nkosi uNkulunkulu unemaplans lamanje maplani lawo akusiwo ekukubulala but ekukuphumelelisa. Wakhona ukuthi uhlala endlini 8 months ubune business ingafi behluleke kuyibulala laba bafuna ukuyibulala bakhweshise uNkulunkulu ubabone la enkonweni uyidlale le business ngeliphi ukholwa lokho uma ungakholwa ingahliphi phela libandla liqhubeka njengoba ngathi yanongaka akusilo lami lebandla akusiyo yami business yaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Akusiko kwakho once wasinziswa yathi ukuthi akusiko kwakho nale mpilo lena ayisiyo yami yaNkulunkulu. So nyalo funa abantu bazalwane lesitawuphuma nabo siyoshumayela kuze ukhone ukuvimba letivumvumu letingaka empilweni. Hamba ube senzaweni lefanele lenzawo lefanele is Christ Jesus. Hallelujah. Akugcinele abantu bakho, akugcinele umshado wakho, akugcinele ikhaya lakho, akugcinele impilo yakho, akugcinele konke kwakho. Awunomncenga kuloko lethi ufuna wena nje usuthi vele uSinkosi am I use me, I'm available. Bazalwane asibe available. The Holy Spirit is saying we are not available. 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 We're not going to smile and smile about them corners, but for that to do next week. That is what the Spirit of God is saying. That is what the Spirit will be. Nami ya chelo is one. As being available. Number 2, is the Kulumala. Msakotshela labantu ohlanga kwelekhaya because ngiyibona labakubambe ukuthi umakhona ukuphula ngokubatshela thina babuye kunema watching spirits nangikhuluma ngema watching spirits ngikhuluma ngemadimoni lala kulabantu lohlala nabo wena lempilo yakho kawusayithi benga msakukhuluma ukuthi besithe esondweni cha na ufike ekhaya futhi uphile lempilo kombise uthando ngoba tithelo letinye letisho ukuthi umntana kaNkulunkulu uthando. Ngale lo thando ngingumfundisi nebazalwane lo very disciplined. Ngiyasifaka sandla angisifaki kuwe ngisifaka kusathana ngifike Jesu wake wakhalisa ukuthi iNkalvasi it became physical. No, it is what we call the spiritual and avail yourself with Itfolakala there. Now divine umuntu onedemon uva ukuthi iqhamuso demon lilapho ngeke ubambe physical but wherever ukuthi kunenkinga la ku spiritual reservoir yami nale spirit life salo muntu loya usho ukuthi lo muntu lona asikho ndzawonye funa umthanda utokhona kusinakane nginga umthandazela because ngeke ngidonelana hayisiyo yemandla lempilo yimi yakomoya and kusukhona ukuhlukanisa lokuba uNkulunkulu nalokungasiwo uNkulunkulu ukuhlukanisa ngale livile lithi lengakulunkulu hlolani bomoya ukuthi abomoya bangabankulunkulu mina awahloli ngeyiso lenyama but bahlole evini
lesikhathi udlale livi lingena la phakathi kwakho liyakukhulisa. Ukhona into ukuthi bona ngeliso lakho moya hayi liso lenyama. Ukhona kuva into lengasiyo lokufanele ukuthi uyilalele uphile ngayo. And now semkhathini nobantu abangendi kahle noma ngabe bayakholwa noma ngabe bayaprofeta ba very accurate. Lelivi likwenza ukuthi uhlale ugwele. Ungaphunyuka into lethi usuzishile. Jesu wahlala almost 3.5 years asemhlabeni. But isikhathi lesine abe spend emthandazweni. Why? Because bafacana nama-challenges lamanengi. Basaddusi bebamfuna, baFarisi bebamfuna, bapristi abakhulu bafuna ukumbulala, but wayicetha inkonzo yakhe. Why? Ngabe isikhathi esiningi selivi emthandazo. Apostle Paul ucetha inkonzo yakhe. Uhlale emajele ubhala incwadi awungavinjwa ngema circumstances ukuthi wena umsebenzi kaNkulunkulu kubeka ubhala incwadi lemnanzi uyibhalele uNkulunkulu your royal telephone ingakhatheki because soboshiwe ngoba kulula waboshwa nelivi lakhe laboshwa. Hallelujah. Lokusendabazana ukuthi nendo wamusibani bangigijima ngento awuyidle ncwadi awunaso isikhathi. Alethi umuntu lobeka ithemba lakhe kuNkulunkulu. Usisiwe lobeka ithemba lakhe kuNkulunkulu. Ngiyacela lokusukaza abantu sifunde lencwadi stophuma balemakhanas. Next week you will preach the heart. Akuseyi ukuthi ungcwele. Lencwadi yeMahubo 126. Funde sonke nje lesahluko. Iyangithinta le. Usilenjabulo, usuhlabele lenjabulo lesinayo. Itfolakala ngekuJesu. Ujabulile inwele. Yabazana kumnanzi khona. Mnanzi khona. Mawubona 26. Funde sonke lesahluko bese siyathandaza. Siphume semakhaya. Jesus. Wawuthi siyaphutha thina bathunjwa basesiyona. Thine lokuthi athi bathunjwa usho before they were saved, before babe redeemed, before bakhululeke. Manje nase bakhululekile beva lobunanzi ukukhuluma nabantwana bakaIsrayeli beva lobunanzi bekukhona ungathi ngimlebe ngibulawa kwenede ngimlebe ngibulawa ngemanga ngimlebe ngihlushwa abantwana nginele khona uNkulunkulu wamisa logijima kuyohlukana kuyohlupheka ngezinto lebethe mhlupho ungathi ngiyabhuza usilayitha amsekunekuthula. Jesus. Yes, ekuphapheni uyindwe nanthaba wena kuze kuphapheni uyawendiwa ube mthaba. Usumhlabelele Jehova wethu uyacamula uyaphula netibopho. Noma ngabe tanti bopho noma ngabe bakuloya sina sihlala esitsheni yesihlala sithi kunemuthi uyadlala udlala kwesitsheni la sithi kuthele khona ukwahle kunebantu basesitsheni la akudlalwa le lapha uvuswa ngulabathakathi la uthi thandazwa ngeke but kunjalo sithawuphila kunjalo akudlalo ya saka ukugijima phansi la abantwana banabo 9-10 years bagona eliswana ya mabele ukuthi bebekubona kumile uyabona usiyala ngathelela ukuthi akalibeke ligama nemadimoni lawo na utaba ikhoma dale tawufika lethe Jesu letawuthi asembacheke njengoba enda thina bakwakhe akanexile kashekele wathi semshaya ukuthi awushaya moya lonke bathi abantu balethi isukashaya ngomoya nakune mabhendi ngalaba yakhona nakune magama njengoba kunemagama bayemaganweni utakuthola lapho uNkulunkulu you are not available. Kubeka mama isithandazo. Wawungathi siyaphutha thina bathunjwa basesiyona. Nakusinziswa mina ngiva kunanzi ngeva kuthula ngeva lenjabulo. Wakungathi siyaphutha ukuthi ngimi ngake ngabe nakwenene lebethi ukuthi nomuntu aku 3 million. Ahlale emthandazweni, ahlale evini, ahlale emthandazweni. Kungako nje ngingayithandi kangaka imali. Ngoba lokwena ukuthi uthande kangaka imali awusiya available. Uze Nkosi ndabuya mina ngesonto but ngeke uyitholele yami imali. Ukuthola lokukhala kwetini ngathi imali yakhe uthi
hayi ukuthi ngeke ungene esontweni but ngeke ezulwini but into etawendeka ungaqala kumnika ngale le mali yakho la kuse ngayo nalo ngalo umsebenzi uthabe usiyabusisa lokho ngathi siphana ngathi siyahlanya nje sijabula lethi kusisetheni ngoba siyabona ukuthi funa ngibogodlile ni nona igodla leyama nangu uNkulunkulu godlile godlile ngizokhe godlile egodla phela ngegodla wathi abanenjabulo utakukhonda ngale njabulo nangamali yakho nangokonke nangababa bakho labantu bakho nalendoda yakho nalomfana wakho ukuthi bangayimozweni ukhuluma kakhulu ngetinto lokungafanele ukhulume ngazo uyakufundisa letinto divanele letinto dikhule njengaphenina ayana hana phenina wathula hana wathula wathi naseyikhulile lento le relationship yakhe naNkulunkulu wathi ngosali unkulunkulu lo mntana otakunika yena ngeke afana nebantwana bonke lokuthi singalidli live laNkulunkulu asikhona nebathanazela umthakazo longiwo lo bantu abethu utabukela lo muntu ungekho wena phila lempilo gcwala be available for the Lord to use phila lempilo nase usinzisiwe awusakwenzi lebengweni into mina nje bazalo ngangibheka ngathi jwala ngapha ngisengabiyelela maybe after a month or 2-3 months ngisinzisiwe but igwayi ngithatha almost 2 years aliyelele igwayi bengithi nangeva ukuthi ngathekile ngifuna escape ngwabona amajita ngwabona sekusela escape hayi but ngisinzisiwe It's an emergency. Sai, ube munye mali. Asa ayiphelele ke ukuthi awustanda wena. Excellent speaking stand. Excellent also close. Nanye plan kanjani? Akuse hizo mchazo mwenye. Angiyafustana. Yakena belo akhala komhlokoze ngiseyithanda ngiseye vai wena ubheki ivalo yishi apha tekele ndaba check kusema majamba sisokana isa fast asimoto lewenda athi satana ngitseyijini la Ijinile awuthiri over. Sekuthema chance izwakalisa lo mhlobo sekuyazi ngigcina dayike. Hayi kanjani zonothi ari lapha sibona lapha kuyabhora blind. Ona nayenzenga le balance lena incwadi nzenga. Sekuse busy ngale nzenga le nzenga. Hey ringa mabhali ora. Hallelujah. Awuzeke ngibone umshumayela tho sinangazange senesipile sithothi. Uthe noma ngitshela mama sengiyafrustana majens ngiyafrustana namagwala ngothekeni ngitsezolala yini yakena kunamajita lana speaking and ayajayiva blind kanjani but ukona Jesu yakumisa kude lapho yakumise khona manje ngisejele ngaboshwa ngisetikele ngiyakena ukuthi kunamajita lasache excellent Tell us it. So let go there. See. That's your boss okay now. Let's change. Now I say I'm ngene ngiyababela lo mlimi. So alenza sebaya ngayimoto imfundisi. Ngekile ishe verse. Sina nani kuba nene la uhamba ngemoto engaba le. Uba mfuza ko grade 6. Lo akufika ko grade 6 webantu 1 abakaJesu, 2 bese balandzela ngemfundo, 3 bese bayashada. Lo mntwana le ntamtala la ndabe besiphuka ngemphoqweni. Sekusefundisi. Ayaphanda. Mawuthi uyaphanda. Sekusemajensi. Ngoba yena la baphelele endleleni la kole. Base bayophanda. Lo phanda bayalama. Mina bataka kwanza ngePCGs. Awuzama nje kunamabhakra proof ya bleach. So manje wale ya bleach aphelele. Abazikha. Ngawa nje khalensi bebe lo. Hayi lo hanje.
Niyeva bazali. Ngoba na uphanga utawuphanga kamuntu. Mina ngisho ukuthi ngakuduma. But nawe kamuntu vele ubili utawuphila. Ngokubuya kwambili. Ngoba siyakuku mina bengimtsotsi hardcore criminal. Awungena nje la ngiyabona ukuthi ngisena. Nangifale kakhulu lesi. Uthi kutangithatha isikhathi. Ngikuqoqise. Labanye abaqoqi bangathi ukuthi ngibafaka interview ngini usophela. Usemzelo ukugama. Yangathi ke mkhanazi. Thathe ngathi ngibanhlathi. Ngibanhlathi ngibenhla angisilo ngifuna ukubuka wena ukuthi umele. Ngathi ukuthi okay inyalo siyembaka. But ayilendlela lonto akayamazi sawugcina sisembabani usitolu. Noma siyejoza. Hallelujah. Ngakufaka kakhulu ngale nto yasekhaya ezulwini. Mhlawumbe kusuwala ngufaka into sevele umuva osubuya gwala lapha sengiyabona okay nakungene kanje. Ngoba le live lisengenile. Basho njalo abantwana baIsrael bambonile uNkulunkulu abaweka lwandle ibe nabazange sebayibona. Kwavuleka lwandle emanti emangalana lo mhlaba waselwandle ngiyawathi mina ngiyaya kakhulu eThekwini. Awukhona ukuhamba lo mhlaba nje kwawona ukubuyisele emuva. But bona bahamba kwangazuthi kula wona ekhaphe. But nase bangale sethi vuka tiko bathi bosisa apha sibuyisele emuva. Uyabona umuntu ujule kanjani. But la 126 kuthiwa makesuka. Kubeka makesuka. Kwakungathi siyabhunza thina bafunjwa. Sekwabese kuyaphela lokho ngathi siyabhunza nase bathi sinabuyele emuva. Bosisa apha Moses la. Besiphila kahle le nanoma besihlupheka besidaletele kwamabhodo sidla konke. Ungako njengalo lapha ngoba phela nabantu labaphuma le kuze kucatshwane njengalo kunabo Middle East kunabo bantu waphuma ibongo le. Ba emahebhelo bekalalana nalamagigidi. Base kuma bomshana la bomshana ngibo lele bavama kuhlupha. Nase basehlala. Nasekase bangena kuba nabo bomshana. Athi ke Juda baba lena ngelunyeleza. Nawe nje mina bazakala sesitothandaza. Lena mbamba la isonto. Ungabe ngumshana. Ahlupa bomshana. Mshana la ekhaya uthuma samithi sina lomntana. Tawuthini sesibhixo umntana sizo umshana. Nakhona watholakala ngalesikhathi sine sibayitolo sasabela ingoma zokhala wemungu mama kavusi abakhi bemigwaqo basemathe sibayitolo phela nekwande lutho ngebili sikubuka la unabo umshana labatalwa lamakalpensi usisi nemakalpensi laba kwakunetinga imali kwakhiwa nabo hintemba wangena bo abahluphi umhlobo uboze igama lakhe ngifendele uyalima negama wametha nje uhashi abahluphi umhlobo udle makanza la kamncane umanzi mshana. Hallelujah. Kwende kanjalo kubantwana bakaIsrayeli bazalwane. Babangela ukuthi labantwana bembuso bangafiki eKenani. Yibo lebe bavama ukukhamba nemthondo akubuyele emuva ngoba umntampezi ende aso akahlupha umhlobo. Wathi yonke into umshana umaplana ukuthi sisaluhamba njalo lwandle ungaphatha yikho kwasebenza emandla. Hallelujah. Bomshana bakhona ekhathe bandle anesigaba lesibili must be careful. Ube ngumntana wembuso lokuthakwenda ukuthi ube ngumntana wembuso ngokuphelele ayidliwe lencwadi. Vela nabe kulungufuna ukusebenzisa phela vele babe egameni. Vele uba available bazalwane sesitawuthandaza akusinto lento overnight ngoba kunethinto lethuke ehlanyelwe sitha nayo elweni yakho lethi ingaphumi kalulu. Njengoba ngisho nje ukuthi ligwayela ngithatha almost 2 years ngisengiyekelile lenyanga lokho ngisitha ngapha sengabelela baba kuyelela lokudlala lesifazana lapho bekwakusede bo WhatsApp kwakunabo message but bekuba nama options libevele nje ukuthi send to many athi hayi bathwala kanye kangena inhlamba ngayekela uJola wangabuyekela uJola utawubuyela ngoba le ndlela yinze kuba nesikhathi la uba lonely khona
Sibeja ngesikhathi kusenazibani bekwendeka nje. Manje uthi incwadi awidli. Uthi thuka sokuganekile nje. Mahelele. Sine bayitolo sithi mahelele kusho ukuthi sinomo. Hallelujah. Awuyidli le ncwadi. Sebazana le ncwadi lena nasingakajabuli ngoba insinziso ilethe injabulo. Injabulo. Lesinayo. Itfolakala ngenguza Kujesu. Ayilenza. Nawe ngani wamzola, uNkulunkulu wamzola sevela baba mathi mina ngathi in real life. Ngiyabuyambeka, akuyabhenga. Funa simthandazele zola siyamkhumbula zo. uNkulunkulu wami. Bathi nyalo unesifo sekuwa uyabheka unathi ngani bathi uyabona usuphelile lo. Funa simthandazele. Bathi uye lokuthawenda kusilenjabulo ube nayo. Uyakujesu lokuphelela. Uthi ungasinziswa bese uyakunika lesikhathi. Ungathi ukufundisa unyuzwe yathi safuna ukufunda le Bible. Thandaza ukuthi Nkosi ngisiphi. Lengazi ngive. Bese uyamcela ukuthi Nkosi ngicela lethi nyawo thabu lethi ngenda ngijimele lethi lena ngigijimela ngisakafiki kuwo ngisakayithola thibe tifisha. Ngoba ngeke ngona ngijimela wena ngiphize ngijimele lento le. Ngijimela kokubili. Funza manje sifunza sithandaza. Ngesikhathi uNkulunkulu asibuyisela eJerusalema. Sahleka safa. Jesus. Sahleka Jesu letha nami emhlebe. Lafika mhlebo. Nakusala. Ngoba mhlebo lojabulo nemhlebo lokumangala. Amen. Nemhlebo lokungakala. Ibasa abantu silethela mhlebo Jesu. Asilethela uSisi. Uthi mabuko labo labathembela kwebahlala njalo bamamathela. Uthi ngeke baze bajabulise. Njalo. Usilomyeni ngoba ziwa izindangezi. Hayi baby ngathi ngivabunanzi lokho. Ive manje call. Ngazi ukuthi ngase ngiyathatha ngifika noma ngiliphi livi. Fike nje ngemendele thina balithi nansi. Kuleka ngapha. Sahlabela ingoma enjabulo. Sahlabela ingoma enjabulo. Uyeba lesikhathi sikhuluma. Angeke uhlabele ingoma lethibili. Ngizama isidalwa. Ngizama izinto zonke. Kujala bizothi Jesu. Uyayibona ukuthi sijabane lezi. Uyayibona ukuthi sijabane lezi. Lo mlomo lo sathela safa sajabula ngenhlanye umbiza nesidaba. Wambiza nesidaba ngesangakhola sadle amabhodi sadle amathunguluka singathi lutho. Yafika le channel le 1989 traffic okha. Kwakunebazalwane lebebemile bebengalapha ngase station lapha bamemeta. Nalomnye babe bathi ubrother Joel wayishaya ibhodi akhwele moya udonsela lapha khashana. Ngiclever ngisinami ngiclever ngathathi but ngayiva lento le ihambile babandle. The power of the Holy Spirit. Siyabonga ukuthi ukhona la. Lokho kwenteka labazalwane akusekho babandle. So ke uthandazeleni ukuthi kungahambi ngoba kungahamba ngiyatshela utawubona ubungculu balomuntu. Kanti nakakhona umuntu awuyiboni inkinga yalomuntu. Utawufanana nanasi isimo lesavile naba laba 120. Nakathi uyabona ngibona amangculu wabona nelahle. Nakathi uyabona ukuthi ungazothi lothe elahle uthi hayi ngama kufaka lelahle. Ngoba le nto lena bazalwane yabona ukuthi impambo siyakuthelela. Hallelujah. Hayi Kubeka mama. Ivele tipo makhelwane tathi uNkulunkulu ubendele timpo letinkulu. Uyayiba lenzaba. Naselifika kahle evangeli. Selifikele Injabulo. Letha ule itabwe kufana nemfati mawufunda incwadi ya John chapter 4. Umfati waseSamaria wamemethela nedolobha laseSamaria lonke. Kuthiwa letibe komakhelwane. Tathi uNkulunkulu ubendele timpo letinganani. Kubeka mama. Vele uNkulunkulu usendele timpo letinkulu. Ebazalwane uNkulunkulu silethele Jesu. Biblia uNkulunkulu lithi sasingafanelanga kuthi besingabikwa ukuthi sibantwana baNkulunkulu. Uthi John 3:16 kodwa uNkulunkulu wathanda kangaka lifa
waze wanikela indothana yakhe. Uyabona lo kangaka akakuchazela. Bazalwane lenjabulo ikwenta ukuthi ungamboni umuntu lokuzondako. Kanti ubone ukuthi uyadlondona udinga luthando. Sibele ngalithola nala kuye lifika. And ngiyakutshela wamthanza naye kamngena le. Ngibathi yathi ngiyatholisa. Benguthatha kabe ngadi ukuthi uyakhona. Nami ngiyayicela lento leyiphethe. But ake uqale kucala wena ube nale njabulo. Ake uqale kucala wena ukhona ukuthi fihla lethilo la phakathi kwakho. David uthi boss mina lengikwendako ngalenkwendile ngilifihlile livi lakho enhlitiyweni yami uze ngingatokona kuwe. Yokusena singabazalwana yokusena ukuthi singakhona kuona lokufihla lelivi uNkulunkulu. Ilula lento. Wena ababethe isikhathi selivi kulula kufikela ukukawada. Bona labakuzodako, bona labakubeka phansi, kubona labanye mona nawe. Phela uNkulunkulu nasa ufike kule njabulo lesinayo bazalwane. Ufika vale leliso lenyama avulele la moya. Haleluya. Akumbonisa bayakhe yazi na Elisha. Kuthiwa bekutane umulimi. Akanenzaba Elisha nembi. Kunenzaba ukuthi ku-Ahab umtshele ukuthi elungisa ikhona imvula etawufika. Wahlala enzaweni efanele. Wathi ukhuluma ngenzaba yemvula. Number 2, nakalenzaba ekimbi lethi khona uzoqhubeka phakathi. Uthe unempilo emathima lokho uthi Elisha ake umlayele. Usibamba kanani abalangazi. Yabazalwane iBhayibheli lithi thine uNkulunkulu ingilosi yakhe isakhela umthangala ingilosi sakhe wena nje lawo kunemthangala. Mina ingqondo yakho le kwenta ukuthi wesabe ngimtha kwesaba. Leli gama lithi ungesabi li 365 la iBhayibheli. Nesaba. Sakafika ziwe. Labende lokubahamba. Uyeva Matthew chapter 13 la khona lo mungu wafika wahlanyela. Uhlanyela lokhula lokunye thatha lokwenta la kuhlanyelako la kule nsimbengo uhlanyela kwesaba. Kwesaba. Ube basibeke kathandaza kamadima azile ke uqinileke phansi wakho zawe uyahamba la. Gogo lo. Kanzi awumathi bekakuphi na uNkulunkulu. Number 2, noma ngabe bekasesimele esihle na uNkulunkulu, vele asikakhi la emhlabeni. Siyahamba sekhaya uyalala. Uthi ulala ngemoto, uthi ulala kanjani? Kusuka kwakho umuntu lokuthi utawufa kanjani. Yes. But wena hlala ulungile ngoba ungalathi usuku nelokho. And futhi wena kukhona lo wakwena ngaJesu nanhlangana nakazivumelwano. Oh yes. One vumelwano wasenda wathi nawuhlangana naye wathi uyashiya tona. Yes. Akuna sichiye baba bazana ngoba lethi ke tono lesifika la ithi tifika ngemicabango. Yeah. Afike lo mhlabele lathi yonke lemcabango lefike ehlithweni lakho. Ayibuswe ngoba ukuyafika nje babe ufike ucabanga kuba nokha ngemali ukuthi la kunabashanga abadala lo umoya lo mubi loyo. Ubusisiwe wena na uNkulunkulu. Ungahaweli kunjina kwalabantu. Niyeva bazalwane. Bethe kuthula sike sanokha abantu besivuthela. Yena lebengivuthela. 5 minutes mina uvuthele futhi mina uthawusaluka. Uvuthele emaphoyiseni bathi hawu nikwe ngomemsile. Khaya ngelalela. Ngespeaking akubulala. Uthe soyilethe wena lemali. Which is sick. Uzayitshela check. Ngizwanisela nama charges next week. Umuntu obona ngicimecimo kuyobe emahli. Lolu lovuthele. Uyangathi wabenzilisa. Uyahamba nababe. Bangathi abaningi uzalo ababe maziwe uyathi nawo bekufika abantwana ekhaya. Wema ufika. Basese namjagisi ba exercise namjagisi. Phela abantwana abancane bebani nayilala lapha. Hayi no.
washaya lo kwabalukhuni nabatshela ukuthi nami sengisithakele kwangithatha 3 months ngishumayela bangemi bangomane bengisebenza khona kufaka ivest ngisebenza eproperty ngabanye imoto yesipana ngabe ngihle mase yoshaya bese ngiyafaka kude lephone bese ngiyakujika bengithika nongoma bengibita ngisebangomane ngithi kanongoma engobusiti angifuni ukuthi ngitshele namajida ngoba bangani bami bebagwele Kujesu eThekwini kukhulu lokuthi bayongifaka ngomani bengisuka eChannel balokuthi bengihlupha bathi asambe somlahla lemakhaya lengomani manje abantu usebenzela kuphi ngisebenza ngobusiti solo ngiyanoka ngoba nokunoka makasitakayo unoka uzosenkonzweni uphinda nje labazalwane labangazi banethimbo tankulunkulu abagcwelele njalo ubabeke emabala usho lona lokhuluma kakhulu thini asibambele sinyoke emakhaya wewena ekhaya amadimona ngabo mina nje ngiyafuna amadimona leyo sengathi usasala kuzikyazi haleluya yothi thelele nawufika la nalabantu okhuluma nabo nje bakhanza bakumele nethi zabo tikutrain usewana lo angikubeka ngamwazi ngabe yadvalela Monday, Tuesday, Wednesday, ubabonele ngoThursday nakhona sogcwele lama utokuna kusina ubuya Sunday ubuye kunalamanye amandla lo wathole Tuesday, Thursday, Sunday ngoba bayatrainana abantu abakho labazalwane hayi nekukubamba